nanya mate puma kama jikwanya mujina chikong changkha ko do so zayu dili nanya ta mate maganu dili nanya ta manya se she mahabi se shiwu akhu do mate lumunyo kumanya usa ko bi lama ngala manganya ni wati sade ko bi ngala mate magale kumali matsu se maha jue bi manasa ma jue de ngai mi be magale bi tili beta lo thiti shina ngai mi ro se maha jue de mo sa se ro na na du ile loi mate shina kwanya se maha jue de mo na ni ta ma le bi tili se maha nya ro ne kwa ye la sni se maha isli do ngama charism bema nuama jaroma de zuya gbalama tilushi tishilitishi islidu ngama thema majoli gukama ni majo mido khomajo jiche dis danga bema ni majola thenya se mahamakli ni wati sade sekli sanye sichidama shodama dolama jude bema galoyo tidishina kwa tsase nanyitama lebi se majude bema gale se mahabi lama ju manasa ma ju bema gale bitli betama lebitli tsase bema gadungu se mahate hebru ngukwabi ruh bebu bemanya se hama bema imamingalo usabek bema ngai mi imamingabu muhi bema ngai mi imamingabu muhi juama sedama bema imami chomangabunga kulesenye se maha miunya sashi jwabu tishinya mission bema usa gdo shido jamatama usa kwe vulamula nama yama jude tilushite bebanga nishitishinya spirituality bema hate podes bema nya usa mamite ulina thulina bema jude bema ngawa sashi tishinya consecrated life bema soza titsute holy tsanye ishi pyolitsama titsute pa usabi leju gbalama usamyu yinama yibalama telushite bemangawa kuma wonine se maha myu bemanya thisa shima mabanya se maha makali belo yama lebitli hibirung wajone ruha bemanne kwanya kwa kodu ne kwa sedama se jwama sedama bema imami josenye tumanya sewa bema ha sewa bema jwamate benisha mangabu ruha bema shawa khnya zamuza ima bema imami ngasenye zapaza bema manganya ipfu bema imami tengemi tikhwa rema jobu tengo benya bielitsama mojujitama mogukhama tilushi aji te zapaza manganya ipfu bema imami kwa resini ima bema zamuza bema imami jwama ne kwanya jarwama nuama nima suyag balama tilushi tishilitishi ne kwa zwetenya ima manganya zamuza bema imami jwama ne kwa tilizwe mangabu kajin dane elo besumali betamanya ro ha judemu benya usanya hangalo bema imami te benisha mangawa kuli robete usanya muhidama usanya sewa dama bema imami jwamate benisha mangawa guma wonyine se mahanya sewa dama jwamate benisha mate rothe mangalo bi beloibu ijiutu titu tizikwa bi nyizikwa usa hanya yije de sekwa atyalo bema tumanya usa ha bema tutiknya se mahade bema ngabu ruh bema te bema ngabu uma wunin tuti kukwa usa ha bemanya usa bek usa se hama usa menukwa bi dolama se hama bema iman te benisha mangabunga uma libitili kushilukwa
是些嘛哈白嘛乌沙哈觉得么啊面得过肉路么的喽，以及有的历次的推沙子hin这比沙子古子过，发肉里有时代表嘛那光爱米，对的肉里都是肉，么的些，对的肉呢乌沙哈比查送啊喽，比提里贝达嘛的路么的喽，我们里比提里把些的吃的推吃出这比吃些子过，乌沙哈呢诺那过就点子比莫西里提里边嘛觉得么肉路么的喽，是吃肉的乌沙哈些，梦里那嘛边嘛觉得肉路么的喽。我们里边提里把些头你吃些推吃很之光爱没优秀的乌沙哈比查苏比提里边嘛觉得么路么的喽，是些头阿面的话乌沙哈没苏比可是如果提里边打不，我的说罗比我的打不的爱没乌沙哈比查苏提里边嘛就不，mana siapa pun tengah mi usaha bisa su bitili bema ngabu, kumanya kesilu jual lo, hegel besumali bemanya, lebengai benya, usahanya, rote jenis ni bisa sama, rote liji sama, ye biti wa wale hot sama ngalo bitili beta lo, ili sasa bemanya, middle age bema, supaya Yesu mukwa dejikin sakwa saha kwa bi ditungwa hako nyiko chakwa ejide bishinga middle age bamanya zati supaya Yesu jinga seni ditungwa ha jalitenya foto ma phulama wonyeni sishema hanya nima khukwa mielama nima khukwa kulyama jinga lo bi inyethili beta lo Thomas JJ Atiza Vesumali betamanya ili alibeta nge benya amanya sishema sewa kwa bi sishe thute mienye silina bema jinga seni jini de zai ishi de hua she bema jiklio bitili beta lo mami le tu de kukwa nasa de mu chilama de shina kwa tsa se nana do ile